Ana oğlunu namaza hazırlayır. Gördüyünüz bu səhnə bir həqiqətdir. Elə bir həqiqət ki, yalnız sınıq qəlblərdə zuhur edir. Ariflərə deyin, sizin gecə ibadətləriniz daha üstündür, yoxsa bu aşiq şəxsin icarə dəstəması? صدای تو از جنس آرامشه نظر حس آرامشم گم بشه صدام کن تا قفل دلم باز شه صدام کن بذار عشق آغاز شه صدای تو از جنس آرامشه نظر حس آرامشم گم بشه صدام کن تا قفل دلم باز شه صدام کن بذار عشق آغاز شه بازم نقل لیلی و مجنون شده تو این لحظه ها عشق آسون شده قراره بازم مهربونی کنی همه جا پر از عطر بارون شده نمیدونم این قصه اسمش چیه ولی عاشقی درد شیرینیه به جز تو دلم از همه دل برید خدایا به جز تو امیدم کیه